Okay. Wie war das Essen dort? Essen war super und die Mensch war auch sehr, sehr nett und habe ich auch viel gegessen. Und trotzdem den Titel Miss Best Body gewonnen? Ja, genau. Wow. Hast du auch etwas Albanisch gelernt? Ja, habe ich ein bisschen ein paar Worte gelernt. Budalica. Was war das? Habe ich vergessen jetzt. Ich glaube noch irgendwie, ich liebe dich, kannst du sicher sagen. Ich liebe dich, das war Tedur. Tedur. Genau. Und ja, wie gesagt, Budalica, Tedur, Gesur. Ah ja. Ja, das hat Spaß gemacht. Ja, das denke ich. Was ist deine Muttersprache? Ich spreche Französisch, Spanisch und Kreolisch. Was ist Kreolisch? Kreolisch, das ist in Haiti. Man spricht auch Kreolisch. Also nicht jeder kann diese Sprache, aber das ist eine Hochsprache. Aber Spanisch kann man in der Schule lernen. Und was heißt ich liebe dich auf Kreolisch? Ich liebe dich. Ja. Muere meu. Wow. Boah, Oder ich kann spannend. sagen, je t'aime. Ja, ja, natürlich. Te amo. Ja, aber ich meine, Kreolisch ist jetzt schon etwas Spezielleres. Ich meine, Französisch spricht die halbe Welt Ja, und genau. Englisch auch. Ja. Okay, cool. Du sprichst also eigentlich 3, 4 Sprachen. Ein bisschen Italienisch auch. Ja, und Deutsch. Und ein bisschen Deutsch. Und du lebst jetzt aber nicht in Hawaii, du lebst in Deutschland. Ich lebe in Deutschland, ja. Okay. Was sind denn deine Ziele als Model, als Miss? Ja, ich bin jetzt am Arbeit. Ich suche mir jetzt eine Agentur und ich will jetzt ein Model werden. Dann kann man weiter schauen, wie weit geht das. Okay. Wie ist dein Bezug zu Bayram? Baylan habe ich in Kosovo kennengelernt. Wir haben uns bei Miss Frieden kennengelernt und ja, der ist eine super Person, sehr nette Person und wir haben ja ein paar Kontakte gehabt wegen Modell und wir haben in Kontakt geblieben. Okay. Was ist, wenn es nicht funktioniert mit dem Modeln? Was ist dein Plan B? Wenn nichts funktioniert, wie gesagt, als Model ist mein Traum und wenn nichts funktioniert, dann mache ich nochmal weiter, bis es funktioniert. Ah, sehr gut. Wow, das ist mal ein Plan B. Ja, genau. Hattest du schon vorher Erfahrungen als Model? Als Model Fotoshooting hätte ich ein paar Mal. Meine erste Fotoshooting in Deutschland war in 2020. Hätte ich meine erste Fotoshootings als Model. Und danach habe ich angefangen in Fitnessstudios zu arbeiten als Fotoshootings und habe ich gesehen, ja okay, viele Leute haben zu mir gesagt, ja du passt als Model. Habe ich gesagt, ja warum nicht? Probiert. Wie gesagt, Model war immer meine Traum und ich will Model werden und deswegen ich probiert, funktioniert nicht, nochmal probiert, bis es funktioniert. Was ist das? Was ist der Grund, dass du Model werden möchtest? Was ist da die Essenz, dass man das möchte? Wie gesagt, wenn ich kleine in Schule war, wir haben viele Sachen, Projekte gemacht und ich habe Fernsehen geguckt, wie die Leute als Model waren und habe ich zu meiner Mama gesagt, ich will auch Model werden, ich will auch Model sein und wir haben mit meiner Mama zu Hause ein bisschen spazieren. So. Ja, genau. Genau. Und sie hat gesagt, ja, du kannst Model werden. Also wie gesagt, ich will jetzt als Model arbeiten. Ich will nicht, dass die mich als Model nehmen, weil ich eine schöne Körper habe oder weil ich schön aussehe, ein schönes Gesicht, sondern ich will, dass die meine Potenzial sehen, was ich als Model machen kann. Nicht nur, oh, sie ist schön, sie ist sexy, sie kann Model werden, sondern ich will, dass die meine Arbeit sehen, was ich als Model bekommen kann und ja. Also du bist nicht nur sehr hübsch, schön, besser gesagt, Danke. sondern du hast auch noch
Erfahrung. Viel im Kopf. Ja, genau, habe ich viel im Kopf. Ich habe mit der Baham auch geredet. Wir haben viele Pläne. Diese Jahre werde ich mehr Fokus ins Modell, werde ich mehr Arbeit und es kommen viele schöne Projekte. Wow, cool. Mich würde noch interessieren. Stopp. Ich habe gerade vergessen, was mich interessiert. Okay. Ich muss noch einmal schnell überlegen. Alles gut. Es kommt mir nicht mehr in den Sinn. Doch, jetzt. Okay, warst du. Was mich noch sehr interessieren würde, gibt es heute noch Menschen, die Models überhaupt als, gemein ausgedrückt, als die hübschen Dummchen sehen? Früher war das lange so, dass man, Models sind hübsch, aber sie haben nichts im Kopf. Gibt es noch Menschen, hast du solche Erfahrungen mal gemacht, dass es noch solche Menschen gibt, die denken, du bist einfach hübsch und fertig? Die Erfahrung hätte ich nicht, aber ich habe viele gesehen, aber will ich es nicht so darüber reden. Ja, deswegen habe ich auch überlegt, ich habe gesagt, nee, will ich nicht diese Model werden, die denkt nur, ja, ich bin hübsch, ich habe schöne Körper, ich bin Model, Punkt. Sondern ich habe viel im Kopf, viel arbeite, viele Projekte, ich will viele machen. Und als Model, ich glaube, das kann mir viele helfen, in viele Länder zu fliegen oder mehr Menschen kennenzulernen. Und ich glaube, das hilft mir auch, nicht nur als eine hübsche Frau, eine sexy Frau und wie gesagt, Miss Bikini, sondern als Model, was ich im Kopf habe, was ich kann vorbereiten, als eine Modelagentur zu machen. Super, das finde ich ganz, ganz toll. Eigentlich möchte ich jetzt gerne noch ein bisschen Musik hören. Valon? Je gaat je dan niet komen naar knallen? Wat je er was het zelf. Qielli si vulkan, toka gjakun nuk e mban. Unë shikoj në tym dhe flak, si ndajnë burrat nga grat. Unë shikoj në tym dhe flak, si ndajnë burrat nga grat. O për çka nana ka badja, o për me I dal hasmit për bal, unë do t'luftoj me zemër plot, në me pushka ta më top. Unë do t'luftoj me zemër plot, në me pushka ta më top. Kush luftonom ato male, është ushtria, çlirimtare, o hej. Kush luftonom për këto troje, kush Kosovës I bën roje, ushtria jon. Ata që jetën më dhan, vesh një amanet na e lan, si dy syta ruajim ne, këtë vend e këtë adhem. Si dy syta ruajim ne, këtë vend e këtë adhem. Kush luftonom në ato male, është
Kosovës I bën roje o hej Veç ushtria jon O veç ushtria jon Veç ushtria jon Lumt, faleminderit. Klum goja të kënov zemra. Bajram. Atë prejke që kjo kunga lajle. Na emociaj, pak më emocione, po kuptohet se këto janë gjithmonë muzika ka qenë në ne si mërgjimtar qysheret edhe luftetar, po si valon e shumë këngëtar tjerë, historia e shqiptarëve ka qenë me këngë patriotike dhe na ka dhënë gjithmonë frymë edhe fuqi ma shumë. Po, normal. Kalzona pak kush jeti? Unë jam Bajram Rama, jetoj në Gjermani qysh në vitet 90-ta, kam emigrue, si çdo shqiptar qysh jemi detyrue prej venit tonë me ikë, dhe në 91-ën kam emigrue në Gjermani. Dhe kam punue deri në vitin 98, pastaj jam kthyer në luftën në Kosovë, pas luftës jam kthyer prapë kam vazhduar në Gërbet, kështu që duke punuar, pa ndalë. Edhe ki arrit bukur shumë. Po, faleminderit. Me si thashun para luftës në Gjermani kom pas 15 agencione turistike, ku përmes agencionit tonë në atë kohë nuk kanë funksionu as Western Union, as posta, as kanë funksionu gjitha parët e bashkëdhetarëve tonë që i kanë mbajt familjen, gjarat elementare, kem transferue, biletat, kështu që jemi konë aktiv, kur më thirë Kosova, u detyrova me dëshirje që u detyrova nga dikush, po nga dëshira em që me ju bashkangjit ushtrisë lirëmtare dhe i mbylla gjithë pas lufte erdha prap në zero fillova jetën time. Kështu që jam krenar sepse sa dhe kem lirinë edhe kur shkojmë me shumë dëshirë, shkojmë edhe në Kosovë dhe marrëm ajrë e të lirisë është shumë ma letë. Tash ka ardhur koha me diplomaci edhe me artë. Na jemi tash e kemi përfunduar një film që jemi shumë ma shumë se 3 vite, një film që kanë ndodhur raste ngjarje të vërteta, ku premiera këtij filmi u mbajt në 10 orë tash në Prizren. Tash jemi duke filluar edhe ke film për kinot e Evropës. Kështu që ne do lëbojmë edhe do i tregojmë edhe botës se ka ndodhur ngjarje të vërteta për Kosovën që mos me met historia e shqiptarëve e mbyll, po me ditë edhe gjeneratat e reja, pasardhësit e ri, se çka ka ndodhur. Kështu që filmi së shpejti do jetë edhe në kinot e Zvicrës, edhe me aktorë të ndryshëm që kanë luajtur këtë film. Kështu që punojmë edhe me modelizëm. Çdo vit organizoj në Kosovë mise nga gjithë bota. Këtë rast misin e Haiti që kem këto, e kishëm vitin e kaluam në Kosovë, ku ishe para pa me dikon 25 shtete të botës me marrë pjesë, për shkak të vizave që nuk mujtëm me marrë vizat, shumë shtete kishëm probleme, dhe kanë dikon 28 kandidate, në mesin e tyne është edhe Miss Haiti, ku këto e bëj me shumë vullnet, me shumë dëshirë, sepse unë gjithmonë mundohna mi prek shtetet, ose mi thirë shtetet që s'na ka njoft Kosovën. Edhe marrim pjesë. Në këtë rast Haiti ka njoft Kosovën, më do këtë dikon me 10 shkurt 2012, po ka shtetet që se ka njoft akoma Kosovën. Në vitin 2023 e fitoj misin Kosovë, misi Venezuelës,
Venezuela akoma se ka njoft Kosovën, bile e bon atë mund shumë me të me shku në parlamentin e Kosovës e bon në Shqiponjen, dhe kur shkojnë Venezuelë, shumë gazeta shkruishin se nuk e dishin as ku është Kosova. Kështu që unë e bëj me shumë dëshirë, me shumë vullnet, sepse është për mua një lobim për shtetin tam. Pak me politikë, është politikë shumë e mirë. Faleminderit, po tash ne lobimi anon nga politika, po për shtetin me lobua nuk do thot vetëm politik, duhet me lobue me gjitha mënyrat. Dikur kanë lobue si Valone e shumë tjerë me telat e qyftelisë, historinë shqiptarëve, kështu që tash janë mundësi tjera. Tamam, lëvgoja. Ti the me gjithë dëshirë e bon. Qysh vlerësohet bukuria, se ti më kallësove si jedhen në për juria. Qysh vlerësohet bukuria? Unë jam edhe antari jurisë, më thirën thuajse në gjithë botën marpjes, kur të mbahet një mes botërorë. Një mes vlerësohet ka shumë elemente dhe thot që duhet me i përmbajt. Duke i përshit, me i këqyrë gjitha janë për mi 52 elementet një femne, se s'do të thot që vetëm bukuria duhet me kone bukur, po duhet me pas talentin, duhet me pas lëvizjet, shikimin, aftësinë, do thot janë shumë elemente që në fund juria varet prej shtete, dikun 11 vete deri në 17 jurista nga gjithë bota që e vlerësojnë ato kush e ka merituar. Dhe zakonisht gjithmonë e meriton ajo që e fiton ajo që e meriton, do thot sepse janë juri profesionale dhe nga juria del ajo më e bukur. Tash na kallësove sa pika, po kallëson ai një 3 pika. Shka duken ty më me rëndësi? Numër 1 është disiplina, duhet me konë prioritet shumë. Aftësia, talenti i misit, modeles, pa marrë parasysh. Ose edhe lëvizjet skenike, lëvizjet shikimet, do të thotë janë shumë elemente që duhet me bazu. Nga to dhe në mbledhen pikat kryesore dhe zgjedhet një mes. Do me thonë duhet me pas diçka në kry misi, se zbohet misi hiq. Absolut. Qashtu. Kuptuhet se talenti është, na i keme, kur të moj misin për shumë, këtë rast e kishëm Kosovë, ka që janë 14 ditë. Dhe dhe të komplet eventi. Na për ditë keme pregaditje, vajza duhet më stërvit, dhe thë gjdo vajzë duhet me të regu talentin e vetë. Dikush të regon që ka talent, dikush ka vazhdim, dikush ka muzik, dikush edhe nga të mbledhen pikat edhe vlerësohet edhe vendoset. Maria hat kein Wort verstanden. Es tut mir sehr leid. Habe aber miterlebt in Kosovo. Genau. Wie ist das, wenn man gar nichts versteht? Das ist ein bisschen komisch, aber ich kann die Mund lesen, also ist okay. Ist auch ein Talent. Ich denke, du hast verstanden, Miss Haiti. Dann was hast du gedacht? Er flucht irgendetwas über mich. Bajram, a ki me shtu dishka si ki pas qef me shtu ose duket e rëndësishme? Jo, në bëgjdeshta me të regu edhe me thonë sepse unë punoj edhe me agjencionet botërore të fuqishme, do të thotë nga një mes apo një modele që mundet me kandiduat ku bujmë kontratat e ndryshme, përveshjet, katalogat e ri modelet, syzet, robat e ndryshme, kataloget, do më thonë çdo katalog i ri që del, reklamohet nga modelet e krejt botës. Gjithmonë kemi pas sukses, shpesher edhe nga vajzat tona, kam pas atë fat që me marrë pjesë me marrë një kontratë 2 vjeqare apo 3 vjeqare. Unë jam president i Top Model Miss, unë organizoj misë krejt botën. Çdo vit në Kosovë bëj ma shumë për vendin tem, po thujse në Dubai, në herën e funit e kem pas në Los Angeles, në Turki, çdo vit ku të na thirrin ose ku të shohim që është arsyeshme, aty kandidojmë edhe aty shkojmë me modelet të botës. Dhe nga një shtet, çdo shtet ka drejt një modele me dërgu edhe atëherë vendosëm se kush e meriton për me marrë pjesë. Edhe Kosova
ka shumë nga Kosova, nga Shqipëria që kemi pas këtë eventin këtu ku e patëm vjetë në Kosovë, ishte edhe një shqiptare që edhe ajo ishte ke ftuar këtu për shkak nuk e mirë me shëndet, nuk mujti me arrit. Ajo ka jetuar lindur në Zvicër, po e përfaqësoi Kosovën, Miss Kosova. Kështu që kemi shumë gërbetçare, domethënë edhe modele mise që jetojnë gërbet edhe dojnë me orë në vendin e vetë. Si Miss Haiti, kjo është prej Haiti, po jeton në Gjermani, s'ka desh me përfaqësu Gjermani, po shtetin e vetë. Kështu që është vullneti i çdo modeles që kandidon. Baram, faleminderit shumë si kje. Faleminderit edhe prej jush, ju falenderoj për ftesën, për televizionin e TV Syrit, falenderoj me drejtorin, me gjithë shtafin, vërtet një televizion për mërgatën e Zvicrës edhe gjithë mërgatën është një televizion shumë i shikueshëm dhe faleminderit. E falenderojmë edhe këngëtaren e njohur Valonin, ku na boni me shumë menzione me këngë bukra respekt. Maria, wir sind am Ende der Sendung angelangt. Ich bedanke mich bei dir recht herzlich, dass du hier warst heute. Danke, ich danke euch von der Einladung und von der Freundlichkeit. Danke an die Siri TV und die schöne Musik. Danke und ich freue mich auf das nächste Mal. Vielen Dank. Kështu na met edhe një këngë të Valonit, po mdoket me përfundu. Unë shikues i përshëndes. Faleminderit që ketë me neve edhe shihem herën tjetër. Mojzeshkania ime, shikimit me djeg si zjarë, pran lumit që ndrojmë të dy, në zemër kem një marë. Mojzeshkania ime, shikimit me djeg si zjarë, pran lumit që ndrojmë të dy, në zemër kemi një marë. Kuptojem një zemër djali që dashuron, dashuron. Kuptojem një dashurit sinqert që ta dhuron, ta dhuron. Kuptojem një zemër djali që dashuron, dashuron. Kuptojem një dashurit sinqert që ta dhuron, ta dhuron. O ma belle noiraude, ton regard me perce le cœur. En rive de la rivière on irait dans nos cœurs demain. Comprends le cœur de garçon qui t'aimera, qui t'aimera. Comprends l'amour sincère qui te changera, changera. Comprends le cœur des garçons qui t'aimera, qui t'aimera. Comprends l'amour sincère qui te changera, changera.